ایرو روزا یکی سال 2026 لآمده و لباجار میدن این کردان اف هفته که برفباری ریجی گرتینه لگلک جهان لستنبوله ایرو نو دست بکر لنابا باجر آنها هدی برف دکه و عرده جبو gelek bajarên berf mihîme helbet lê ji bo Stenbolê hê zêdetir mihîme. Çima ji ber ku 20 milyon insan dijîn av têra vê 20 milyonî nake û bendav zûwa dibin. Lê berf dikare vê yekê dagire.